One, pa gen moun. Pa gen moun kote. Kwa fwet. Pa fwet. Pa gen mango sou di jodja. Mou ka manji. Yo, dade yon nek ki diyo le, men li ka e pa plak din nan mangla ko. Ni bien leve pou li tou. So kon an fe. Pase nan koubla la, fey mo. Mwen konen, kan yon e ka vle fe li dekouvwa koutman koutman ay pase le basi. Si pi get apou, akou bete chanman. Akou yon mangla chok. Na wese nou bete mangla jodi a. Akou bete mangla chok. Akou bete mangla chok. Akou bete te imitan wane kwa li bale dison. Mwen che ban tou problem na pi mank sa wane. Da, pou manje mango sa. Pa pou nan la kwa. Wap kwande wè nan gam la? Pa pou mande pou ki sa. Pa be sezi. E pou mango a e? Nouk met la kwa baki nan nou joun nou mang nan mango a. Pou met la. Nouk met la kwa. Ko bralo a? Jani de moun, bien jwen bien kote. Ouais, ou go sel kondisyon. Soit on descend, nous couper tato en bout de million là, ou bien couper mangla ko. Nouk met mangla nou bata mango mouman. avec. Yo, ou dernière fois, descend. E pou met mango a oui. So, me fout me chat nan mango a men. Wap descend ou pas descend? Chèm pa vin vole manga moun nan mese. Nek sa stelman. Wap descend ou pas descend? Aki wap descend. Meti nega di machet nan may. Wap descend ou pas descend? Ma boy fay descend ba nou. Quel, bon temps me couper. Ve mwen pato bata wala. Ve mwen pato bata. Descend, va vite, va vite. Wala, ve mwen pato bata. Mwen pato nega wala. Mwen pato nega wala mwen che. Pouchate. E ba se gri mwen chapu gila gen meg la. Mwen sa asyo mwen, e man gite nega le mene. Ne man gite joun nou mwen gwe mwen gite nega le mene. Il va fly. La croisée. Voler la croisée. C'est pas grave un bouquet là, oui. On jate pou nou mette ou mangla. Vole sa bak den nou obyo mangla mese. Ma yon piquet bouté. En fait, même moutarde mangla comme point. Nous avons fait un coup de pied là, tout.